Iya. Bapak RW turet kapayun disarangan kudu dulur ayah lere kapayun mama bule kapayun burungnya sor bapak hajat aturan sepuh mama boleh jadi diserangan kepalimnas aturan kapayun Bapak RW kesepuhan kapayun disarangan ku kesepuhan Bapak RW anu bagai sing duwe kawasan itu budak nama ngade telah iya kalau dikantun tugas di bos muda aja nama hiji dua tilu empat bos muda aturan bos muda kapayun bos muda
Visioner ku akan dan kagak kieu ye ki lanjut awas buber masih muda apa bayan ayo masih muda kapayun enak pang baru betul masih muda awas muda digoyang-goyang awas muda sayur